Yes, nyuma rero yo guteza impagarara, guteza akavuyo, akarikoroza ahantu hose, uyu nguyu rero bamwita Max Emilian Verstappen. Uyu rero akaba ari umubirigi, ariko nanone akaba n'umuhorandi we, ariko bikaba byaraje kurangira we yipronounce nk'umuhorandi. Afite se w'umuhorandi, nyina n'umubirigi, bose ni abantu bakanyujijeho mu isi yo gutwara amamodoka, kuko se nawe yabayeho umushoferi wa Formula 1 kuva muri za 1995 kugeza muri za 2004. Hanyuma nyina nawe yari umubirigi, ari gutwara ibyo bita karting. Hanyuma rero Max Verstappen, uko mubibona breaking news, akaba yextendinze contract ye yagomba kuzarangira 2028. ubu tayari akubiseho tundi twaka tubiri bizageza 2030, ariko ibintu Red Bull ikoze kugira ngo bamugumaneho iyindi myaka 2 ebana imeniye banke neza, kuko ubu tuvugana uyu Max Verstappen wari usanzwe ahembwa miliyoni 70 ku mwaka, ubu ngubu nkaho bazi kubye kabiri. Ubu ngagiye kuzajya afata miliyoni 130 zirenga z'idolari kabisa, hejuru y'iyi contract asinye y'imyaka 2. Ibi byose rero Red Bull ikaba ibikoze igira ngo byibuze ibone yuko icyugaze n'igitutu yaterwaga na McLaren ndetse na Mercedes cyagabanyuka. Uwo bita Toto Wolff, uyu nguyu ni umuyobozi wa Mercedes, yari amaze iminsi yiruka inyuma, amaze imyaka 2 yiruka inyuma na Max Verstappen, amwiruka inyuma mureshyareshya ngaho mu biruhuko baherukamo mu minsi yashize, muri izi summer break zishize. Uwo bita Verstappen na Toto Wolff bagaragaye bari mu biruhuko, abana bishimye cyane. Ariko mbere yaho Toto Wolff yari yavuze yuko kabisa Max yemeye kuza muri Mercedes, Toto Wolff yamwakirana amaboko yombi cyane. Ubwo rero ibyo byose bikaza byikubita yuko Red Bull imaze iminsi itakaza abantu bayo bakomeye cyane, guhera ku mu principal wayo wari ukomeye cyane, abantu bose bemeraga bitaga Christian Horner. Niyo muntu umu principal muri Formula 1 bamufata nk'umucoach, cyangwa nkuko wavuga ba Pep Guardiola, ba Jose Mourinho. N'icyo kigero Christian Horner yari arimo, niwe mu principal w'ikipe muri Formula 1 wari ukomeye, uzi strategy zose zikomeye, kuko arimo hano muri Formula 1 nibwo Max Verstappen yatwayemo championship enye zose z'isi. Ndetse na mbere yuko ajyamo Christian Horner Red Bull yigeze kuba itwara nanone izindi enye, izitwarana uwo bitaga no mushoferi w'umudage muri za 2011 2010 kugeza 2009 kugeza 2013, yari umudage watwaraga Red Bull. Ndamwibagiwe, bamwitandira ndamwibagiye, ariko nyine ibyo byose byari ku ngoma y'uyu nguyu Christian Horner. Ariko ubwo yaragiye agenda akurikiye uwo bita Adrian Newey nawe yari umwinjiniya wakoraga imodoka zikomeye cyane za Red Bull. Aho bagendeye Red Bull isa nk'isubiye hasi, imodoka nka Ferrari ndetse na Mercedes na McLaren zitazijya hejuru mu bushobozi, kuko zo zari ziri ku murongo zifite n'abenjeniyeri bari hejuru. Rero aho ngaho niho Max Verstappen yatangiye kwinuba, yitotomba, yiruka avuga ati ngewe ahubwo nibireba nabi, ngewe ni Formula 1 nzayivamo, kuko ngiye ntabwo ikintu iryohera pe. Abantu rero nka Toto Wolff nibwo bari batangiye noneho kumva atishimye, akavuga ati reka tuze turebe yuko twamureshyareshya akaza muri iyi Mercedes yacu. Hanyuma rero ubu ngubu kabisa Red Bull ikoza akantu, izi miliyoni 134 agiye kuzajya atwara buri mwaka ntabwo ari ubusa mu gihe cy'imyaka igera muri 4, kuko iyi kontra igomba ku expire muri 2030. Ni ibintu bikomeye cyane rero kuri uyu mudage. Nabwo afite se yitwa Jos Verstappen, ariko utarigeze ushyirwa muri Formula 1, yari umuswa pe. Nyina nawe yatwaye karting mu Bubiligi, ariko akaba afite uyu nguyu Max Verstappen akiza muri Formula 1 muri 2015. ubundi nibwo yahageze, akiza yaje direct ahitira muri Red Bull. Icyo gihe bari bakita Lotus. Iyi kipe rero ayimazemo imyaka igera muri 11 gutyo. Yajemo afite imyaka 17, afite agahigwe kuko ari we mwana wa mbere waresinze muri Formula 1 ku myaka 17 tayari yari ari inyuma y'amapine ya zimodoka kabisa za Formula 1. Ubwo rero aciye impaka
ubwo ngubwo ikintu wamenya ko uyu Max Verstappen afite umugore we bamwita Kelly Piquet, ariko iyo uvuze Piquet uhita wumva izina ry'umurejande wo muri Formula 1 none wazitwaraga cyane muri za 90, guhera muri za 85 kugeza muri 91, uwo bitaga Nelson Piquet ni umunyabrazil, nta muntu n'umwe wajya kumusiga. Umukobwa we rero bimwe nyine umuntu abagendana na se mu kazi ke yaje kugira gutya yikundanira n'umudriver watwaraga Formula 1 bitaga Daniel Kvyat. Kvyat rero yari umushoferi w'umuswa. Verstappen akabona ku gashoferi kagaswa gafite cyane kimeze neza, abaragafashe akajugunye hirya, akatso umukobwa bita Kelly Piquet. Guhera muri 2020 kuva yatera agapapu wa Daniel Kvyat, uwo bita Max Verstappen ari hano ari kumwe n'uyu mugore bamaranye imyaka 6, bafitanye n'umwana umwe kabisa mwiza cyane, babyaranye umwaka ushize. Ubwo rero nayo makuru ahari ya Max Verstappen, impamvu uri kumva ndi kwishyurwa gushyira muri Lewis Hamilton, ubundi uyu Lewis Hamilton niwe wari wakabiye mu bantu bahembwaga menshi, kuko Max Verstappen yahembwaga miliyoni 70 ku mwaka, Lewis Hamilton ariko we ahembwaga miliyoni 60. Ubu nukuvuga ngo Lewis Hamilton bamwikubye kabiri karenga, kuko urumva Max agiye kujya afata miliyoni 130, ariko aranazikwiriye kuko uyu ngubu bamufata nkaho niwe mu driver wa mbere muri Formula 1 bavuga ko waba warigeze kugira impano iruta izindi. Uyu ni nka Messi wo muri Formula 1 guhera yatanya mu 1950 kugeza kano kanya, ngo nta muntu bari babona ufite impano nk'iya Max pe.